Nginibingelele-ke abafowethu, namhlanje la nginiphathele nayo-ke inhlaba bafethu. Iyona le inhlaba-ke yakhona ukuthi uyisebenzise, uthathe amakhasi awo lawa waqoba wafake noma ngabe imaki, ukwazi ukuthi amakhasi ayo ufake amanzi amancane nje afudumele. Emva kwalapho uzoyibeka nje uyisokhe, uyiphuze uma uthi ufuna ukuklina nje izinso zakho noma ufuna ukuyehlisa ushukela wakho. Iyasiza nje kakhulu nje, iyona le. Iyakhula-ke le isesencane le, iyakwazi ukuthi ibe nje u-3 mitha 4 mitha ukuya phezulu ubude bayo. Iyona le, iyona le, iyona nje enginayo le ithi ukukhula kakhula kancane. Ikhona nje iningi nje, ya isasencane-ke le, iyona. Hhayi kahle kahle into enginiphathele yona nawu-ke isihlahla somvukuza, ngifuna ukukhombisa isihlahla sokukhulisa induku. Isona lesi sikhulisa induku-ke la, sikhulisa induku la. Ukuthi yabo lesi asikatheni nokuthela lesi, isihlahla siyakhula lesi sibe side ngango-10 mitha. Siyakhula lesi, sasesincane lesi. So lesi nasi isithelo, yiso lesi sithelo lesi esikwazi ukukhulisela induku yakho lesi. Siyakhulisela nje induku yakho lesi. Siyasithatha-ke sisomise, then sikwenzele sona sibe uphawuda okwazi ukuthi usidle cause ngeke ukwazi usidla simanzi kanje. Yiso lesi, siningi nje, sikhulisa induku la. Sokusisa-ke lesi sihlahla lesi asikhulisa induku kuphela lesi sihlahla lesi. Yakhona ukuthi uthathe amagxolo aso la, yabo ukuthi kanjani amagxolo aso. Uthatha amagxolo aso, uma kuthiwa mhlawumbe ingane inenkinga yethuku, ukuthi phela siyibiza ngendlela ezingafani, kodwa nje ithuku lento eba la enkabeni kwengane. Uthathe amagxolo aso ufake nje ngabe imaki yenkomishi eyodwa nje amanzi. Uthathe amagxolo nje amancane uwabilise, uphuzise ingane, iyaphela lento yethuku la. Ngiyabonga, ngukho eniphathele khona nje namhlanje, yikho kodwa lokho eniphathele khona. So nibona ngelinye ilanga sesinitholele okunye esinganisiza ngakho.